Yes, igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri utwumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kuri utwumva amasaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha kuri utwumva amasaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 20 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi, tuba tugishinze amata kugira ngo tubabwire uko situation imeze. Murabona ko namaze rero kwitereka, ariko ndi impamvu myiteretse nuko rwose ari umuntu umaze kunsomya ku mazi ahita nkarabya mu maso. Ubwo rero nanjye ndavuga nti aya makuru ndaza kugenda nyavuga neza mu buryo navuga ko budasanzwe. Yes, ni amakuru agezwe rero muri ano masaha y'igicamunsi, ariko mbere yo kugira ngo tuyinjiremo turaza kubanza dusuza abantu badukurikira, by'umwihariko bari hirya no hino badukurikira, bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Murangara, baba bireye muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Kinazi, bari mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni upfa ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bitangazwa United Kingdom, Amerika, Ububiligi, Bufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima moto. Iyo nje muri ano masaha mujye mumenya ko mfite byinshi byo kubabwira, by'umwihariko muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero ntabwo ndi butinde, reka by'umwihariko dusimbukire ahitwa mu mujyi wa Bujumbura turebe ese byabyutse bite. Abantu bari Bujumbura ubundi bwakeye bite, bimeze bite? Ni amakuru menshi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo i Bujumbura. Rwose amakuru namaze kwakira nuko umutekano wakomeje kugenda uzamba, ndetse abaturage rwose ngo ku isaha y'isaa 7 ngo akaba ari nta muntu n'umwe babona mu muhanda, kubera ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda cyagaragara mu buryo navuga ko udasanzwe. Ngira ngo wenda turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tuba updatinga mu buryo navuga ko budasanzwe. Muraza kunyemerera dusimbukire mu bice by'ahitwa rwose muri Korine Mujejuru. Ahangaha amasasu ni menshi cyane yarayumvikanye, ngira ngo ni byinshi cyane turi bukomozeho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza kuba tubyinjiranamo, ariko kandi turaza gusimbukira ahitwa Kibira turebe uko situation ihagaze. Nk'Imana mwe, iyi Kibira noneho rwose kitwa bazi gukubita ibintu byakomeye moto, ibintu ni imiriro. Abantu b'Imana, mu kanya gato maze kwakira amakuru y'uko byibura abasirikare batari bakeya rwose barimo baragenda bahasiga ubuzima, ari nako icyitwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ngira ngo ni bimwe mu byo tuje tukinjiramo neza, tukababwira uko situation ihagaze. Cibitoki mumeze mute? Abariyo ko amakuru dufite ari uko rwose umutekano wanyu namwe udahagaze neza isaha n'isaha, ibi ari bice bishobora kuvugiramo amasasu. Rero itabara biravugwa ko cyangwa se biranemezwa ko yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ikaba yaragosagose bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse isaha ku isaha. Ibi bishobora no kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka nababwiye ati muri ano masaha muze kunyemera mbabwira ko nabazaniye amakuru adasanzwe. Turaza kubikomozo, turaza kugaruka gato kuri CNDD-FDD hari wasimbutse mu masaha y'ijoro. Uwo nta wundi ni uwitwa Gervas Ndakobuca wakunze gutazirana kugarika. Bamuteye iwe mu rugo n'umugore n'abana bose. Mwe abantu b'Imana mwe baza guhunga, ariko babifashishwamo n'ubundi n'inzego z'umutekano zibacungira umutekano. Yumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bifata indi intera. Yes, turaza kubyinjiramo tubaramburire tubabwira ko situation ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga. Muraza kunyemerera tunyarukire rwose ahitwa muri Korine Murangara tubabwire uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira ahitwa za Cibitoki tubabwire uko situation ihagaze, n'andi makuru menshi agiye atandukanye turi bugende dukomozo tuva imuzi n'imuzingo. Munyemerere mbabwire yuko mu bice byano muri Korine Murangara hari amakuru yemeza yuko rwose mu masaha y'imugoroba hakomeje kugenda hagaragara ibyo navuga bitari byiza, by'umwihariko bigendanye n'umutekano muke. Ngira ngo ni bimwe mu byo byose tugiye kuba twinjiramo. Hari ikindi kintu nakurikiranye mu kanya gato gashize, bambwira yuko ubu tuvugana icyitwa imodoka nyinshi z'abasirikare zimwe zirava mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi zerekeza mu bice by'umwihariko by'umujyi wa Uvira. Ese bimeze bite, byifashe bite mana yanjye?
amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ibyo byose turaje tubyinjiremo, ariko umutwe wa M23 by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira, amakuru namaze kwacana nuko amaze gukanira, ndetse isaha ku isaha ushobora kuza gukora ikintu bita gatendo, tukabona winjira mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibi nibyo namaze kwangizwa na drone zanjye zihariya indani mu mujyi wa Uvira, kuko bakirasa. Nyamuneka amakuru mbabwira yuko tuzaba tuyafite 5 kuri 5, niba ngombwa tuzanimuka tujya gushingaho ibirindiro, natwe tujyane kamera zacu kugira ngo aya makuru tuyabakurikirane, tubakurikiranire uburyo ingabo z'abarundi bangira ingata, uburyo ziyukanga rwose zisigana n'amakompora. Yes, nuko ngo rero turaje twinjiye mu makuru menshi agiye atandukanye. Wowe cyo usabwa nta kintu, nimba utari wabyonga kuri sabone, kora kuri sabone kugira ngo tujye twibanira mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Mpita ninjira mbabwira ati tubahaye ikaze. Kwanza ni muri nakure bamaze gupasinga ku ikosi rwose ry'abakomando hano mu ishyamba rya Kibira. Turaza kugaruka ku kigo cya gisirikare cya Mbandaka. Abarundi 16,000 nabo barimo rwose baratozwa n'abasirikare baturutse muri South Africa mu bijyanye no kumanukira mu ndege. Ngira ngo ibyo nabyo turaza kwa tuyikomozaho. Hari ibyo witwa General Neva arimo arategura, abenshi bakavuga bati ishobora kuba ari intambara, nkuko amaze iminsi bivuga. Gusa ni intambara, kuko atari intambara ntabwo ubu tuvugana nta minota 15 iracaho mu mujyi wa Uvira hamaze kugera amakamyo agera ku 8 ahetse abasirikare ndetse n'imbunda n'udufuka twa za kawunga. Ubwo nibyo kurya, ibyo ntabwo byaba biri kuba, birumvikana yuko ari intambara. Yes, ni byinshi rero tujya kwa dukomoza, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo. Gusa inkuru ya mbere tugiye guheraho, munyemere duhere kuri no nkuru idasanzwe. Itonde gato ahagisha umuvandimwe umanza ari umwe ujye guha amakuru. Ndabona hano yanyandikiye ati ndi hano mu Kirundo, uze kutubariza iby'abantu bambara inifomo zacuyutse barimo barazenguruka muri ibi bice, abaturage zijya gusa nk'iza gipolisi. Yes, yego. Zijya gusa nk'iza gipolisi. Ayo makuru nanjye ndafiteho. Urumva ko umuntu rwose tuba turi kumwe nawe gatatu. Yes. Ubwo n'ubundi umuvandimwe ndabona n'ubundi ari umwe mu bajya babaha amakuru watwandikiye rwose hano. Amakuru yo ni menshi cyane tujya kwa dukomozaho. Ngira ngo nanabakiriye ikaze hano. Ariko mbere na mbere kamere kuri Celestin mubaza ikibazo kigira kiti, ngira ngo tumaze iminsi dukurikirana byinshi by'i Burundi. Hari ibyo unyandikira ukambi ruti igihugu cy'u Burundi ni igihugu uko byagenda kose amatora yacyo ashobora kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi atakiriho. Ibyo inshuro nyinshi ejo nibwo twaganira urambwira ati ubugambanyi bwonyine buri mu gihugu cy'u Burundi buri mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Ese ibi bintu koko uracyabikomprimisha na kwijana? Iki gihugu cy'abashinganahe urabizi, hari ukuntu Perezida General Ndayishimiye Evariste yagiyeho. Yego. Abenshi bari opoze kuri we, ubundi baracyakomeje, kandi urabizi hari n'abari imbere mu gihugu. Rero urabona hariho kwitegura kw'amatora, habanje icyiciro cya mbere cy'abadepite. Yego. Byose hari kugenda n'aya mashyaka batumvikana. Ishyaka FPI ryo ryanatangiye kuvuga yuko rwose ngo abarwanashyaka baryo CNDD-FDD ngo riri kubabangamira cyane, biri kubabangamira. Rero ushyireho abo bari gutocaringwa mu buroko, ushyiraho abandi bari hanze y'igihugu. Nta matora ubona ko ari ku nkeke. Nanjye urubyibuka ko nabikubwiye rwose naguhamiriza neza. Ariko urabireba rwose mu ntangira haracyabura imyaka ingahe, 2027. Yego, 2. Ukareba uyu mwuka rero wo uri gututumba gutyo utameze neza, bizagira kiragiye bimeze biti. Yes, urakoze cyane. Reka ikibazo cya kabiri tukibaze gisha, ngira ngo redi tabarana umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ese kuba uyu mutwe navuga yuko nawo uri mu bintu bishobora guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, nawe niko bibona? Niko mbibona rwose nyakubahwa Moses. Ubundi buriya ikintu gikomeye n'ikintu kigomba guturika cyane. Umunsi Uvira yigaruriwe aya matora y'u Burundi, tuzase nk'abayepoza ko atazaba 2017. Iyo yaba azabamo imyivumbagatanyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa
General Ndayishimiye kuko bazaba ari benshi bitewe na Red Tabara ingufu izaba ifite. Urabona izashobora kuzagaba ibitero se muri icyo gihe amatora ari kuba cyangwa n'ubundi izagoma ihangane nabo bitari byabo? Aya n'undi izagumya kuhangana nabo mbere yuko n'amatora n'ubundi Red Tabara ifite ingufu kandi ifite umugambi wo guhangana n'ubutegetsi bwa General Neva. Yes, bwana Celestin, reka icyo kibazo na dita tunakivaho tugaruke kuri izi drone zirimo zirarinda ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege navuga yuko kimaze igihe akirindwa ku rwego rwo hejuru, hamaze kuraswa ebyiri. Ese uyu ni umutekano muke urimo ugaragaza igihugu kidashobora kwicungira umutekano? Ese ibingibi nk'uko babivuga ati ni Red Tabara iba yabikoze, abandi bati ni bamwe n'ubundi mu gisirikare cy'u Burundi ahubwo batashyigikiye ubutegetsi bwa General Neva, mwe mubibona mute mu mboni zanyu? Reka mbese tubishyire nko mu ngingo y'umutekano w'igihugu cy'u Burundi imbere ndetse n'inyuma. Ubwo inyuma tuba tuvuze kuri iki gice cya Uvira, ariko warumbajije aho ngaho neza ku kibuga cy'indege urareba ugasanga General Neva impungenge ni nyinshi. Yego, kugeza aka kanya njya ngira gutya nkavuga yuko atarabasha kubona neza bijya gusa nk'iby'uwa RDC, atarabasha kubona neza bamwe mu bamukikije, abo nabo bakomeje gufatanya kuyobora cyangwa se kurongora nk'uko bajya babigarukaho. Iyo drone nayo niba yabaye iya kabiri, ikibuga cy'indege ni icyanya gikomeye kandi ubwo ni kirimo no muri risikera. Uhita wumva yuko kiba cyageraniwe ubundi, ucyumva yuko ikibuga cy'indege niho hantu ubundi umwanzi agomba guhera. Rero kugeza aka kanya niba bimeze gutyo, iyo drone ibaye yahanuwe rwose, umugaba mukuru w'ingabo hariya mu gihugu cy'u Burundi niyegamuke kandi yegamure rwose n'abashinzwe umutekano kuko bawukaze. N'iyindi sura byakomeye. Yes, ikibazo cya kabiri bwana Gisha twagiye kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi yahunze. Ese ibi byo turaza kubifata gute? Igihugu cy'u Burundi nuko kitarimo umutekano, izi ndege zikuraswa cyangwa afite ubwoba ko ashobora kwicwa? Urabizi mu minsi yatambutse hagiye havugwa amarozi akomeye cyane mu bayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi mbere y'uko na General Neva ajya ku butegetsi. Urabizi neza ko perezida yaje asimbura yahitanwe n'amarozi. Rero afite ubwoba bukomeye cyane ko nawe ashobora kugererwa muri aka kebo bagereyemo uyu nguyu wapfuye. Yes, birumvikana ngira ngo no mu minsi yashize sinzi twari turi kumwe turi hano za Rubavu, ngira ngo twari twagiye gukurikirana amakuru y'ibyari biri kubera hano za Congo. Ngira ngo uribuka yuko twakiriye n'amakuru avuga yuko hari breakfast yarogewemo umuyobozi ukomeye bita Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ibyo byose n'ubundi birumvikana yuko General Neva afite ubwoba yuko nawe ashobora kugererwa muri ako gatebo cyane kabisa, kuba yahunze nta gishya, ahubwo afite n'ubwoba ko nawe ashobora kuba yarogwa kabisa. Yes, bwana Celestin, tugaruke gato ku kijyanye n'ibi bintu birimo biraba mu gihugu cy'u Burundi. Tukumva za FDLR zirimo ziratozwa, zirimo zirafata imyitozo. Ese ibi byo tuze kubyita iki? Iyi myitozo barimo barafata ubundi urabona hari iki ishobora kuza guhindura mu mujyi wa Uvira? Kuko abenshi ndakeka barimo baratozwa bagahita boherezwa mu mujyi wa Uvira kujya gucunga umutekano. Biraza gutuma izi za Sarambwe zitinjira mu mujyi wa Uvira ngo ziwufate kubera izi mbonerakure n'abarundi bari gufatanya na FDLR. Urakoze cyane bwana Moses, mbaje ikibazo cyiza, ariko n'abadukurikiye rwose nibajya babyumva bajye bumva yuko ubundi ibiri kubera Uvira ni ishusho yuko General Neva Uvira kugeza aka kanya ni nkacyo gihugu cye. Ni hari kurinda cyane, ni hari gushyira defense militaire mu bijyanye n'ingabo cyane. Aho waruna bigarutseho ayo makamyo yamanutseyo. Urumva rero kuba bagira undi mubare bongera mu bijyanye n'ubumenyi abo batoza kugira ngo babashe kubona abo bohereza Uvira. Urumva byose ni mu mujyi wo gukumira Red Tabara, bivuga yuko n'ubundi yamaze kwivanga na M23. Ikiri kugenda rero aka kanya kigaragara niba koko uwo mubare ariko wagiye ahagaragara rwose wabinyeretse barimo berekezayo.
ni ibintu nabonye ndavuga ati ibi byose biri gukorwa kubw'uko General Neva ari kugira ngo n'ubundi imbago ze zibe zikomeye mu rwego rw'uko ateganya yuko wenda ibirimo imbere mu gihugu yazabasha kuba yarabiturishije Bwana Moses kiri aho ngaho na Celestin hari akabazo gato naringizeho amatsiko uyu General Neva yaba atari gutegura intambara y'akarere birashoboka ku bw'izo diploma militaire akomeje gukora Uvira ku bw'abo basirikare uyu munsi turi kumva bamaze kuba bapasinga bamaze kuba batubwira yuko hari abasirikare batojwe n'igisirikare cya South Africa bamaze kuba bava ku ikosi yaba atari gutegura ikintu gikomeye cyane. Yes, ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ni ikintu gikomeye arimo arategura kuko tumaze iminsi tubona imyiteguro idasanzwe. Hari ikigo cya